Mi smo firma koja je nastala 70. godina, iz početka se proizvodile beso pećna čvrsto gorivo. Trenutno smo modernizovali, proizvodimo kotlove za centralna grijanja, kamine, štednjake na čvrsta goriva i naš novi proizvod je kotao na pelet koji ima digitalno upravljanje i sa prinudnom cirkulacijom. Ovdje smo na energetskom sajmu dosta dugo, ja mislim od početka kako je sajam tu, i ovo je lijepa prilika da se upoznamo sa drugim firmama i tvrtkama i da upoznamo i našu konkurenciju i da vidimo šta i oni nude. Zadovoljni smo organizacijom i pogotovo sa tvrtkama sa inostranog tržišta koji su došli na ovaj sajam. Većinu naših lokalnih i partnera iz susjednih država već poznajemo, a bilo je privatnih kupaca koji su interesovali najviše za hok i za kotao na pelet, kao i za kamin sa centralno grijanje koji je jako zanimljiv jer pokriva i centralno grijanje i lijepo izgleda u dnevnom boravku.